Chipu Thekthe pin pen lika cheto eko pai lobon By production pen kabonda pon Chipu Thekthe pu karbi lunkan arjan non kevangji achiklo ni phai kep arni rata hong jaya long thek pon long po lasi pin labang so lam kan arjana long ka chipar jana bang phu mate actor amen laki sarbinong tiso lapen chipar jana bang phi mate actress amen laki rosni pradhan editor producer lapen cameraman Sriram Hanse director Rukasen Hanse anpar talabang so alunjir kilun pon abang phu laki ramteron lapen sami jirjalin timungpi lyrics lapen tune kipi abang phu ramteron music lapen recording studio amen laki wan rongpi studio lasi labang sokar bilun kan arjan kiklang ponji laki non kevangji pre achiklo ni phai kep arni rata hong jaya long mati pai production pu a YouTube channel along thekpon long ikpo ranam tanang tache dondung lobon la itu mapan lasi pin sengwe chiparo